Malo Lelei. Malo Lelei. Malo silava mai. Toti malo silava mai. Vika malo silava mai. Matini malo silava mai. Ko he kai peke tuku e video mo live. He ku hangeo ko wongoi. Ma mahi e fatafata. I lava ke la ve ia te ki fine matu'a koeni. Ai ngahi mea o ku hoko ki a tau kāinga. Ai si taaki si e nau ki se niti o ku ma'u. E he kakai. Kai ke. Tupe mua ke ulongolongoa atu I he ope. Ko hingoa ko sintawa ka uta uloave rekin. Ko whakautua tu I Hawaii ini. Pea live ya. Pea tuke tau kamata. Tau lakwhawheta I peke o tua. Ko uhinga ko e ofa tu ngaa. Fau o ku whai mai kia te koe moao. Ta ma'ua ia mo ui pea. Totonu ke tau mo ui whakawheta I ma tau fia I he koloa mahu'inga koe mo ui, Pea kore pe moa ke huwhanga pe moa I he ope. Tu pe moa ke ulongolongo atu. Kona uhinga he ko. Koe vahe koe ukwa omega te au pea. Mana tu I koe mala eni o kou iai. Koe ke upehe e au ko. Ko upehe ko fie haa. Pe o kou aluatu ya whainga tu unga. Ika. Koe na upehe e au ia. Na ulaivi foloa tu pe pa upehe o sai fe unga. Koe alo ene tau e wanoa e kumala e koe ni. Pau pehe e au ia feunga. Feunga pe ki I mea aku mau. Feunga pe ia moe tokoni ki he whanau. Moe whangamoko puna pea. Moe whameri. Moe hai o ku lava whai tokoni at ki ai. Kaya o mai ki he kua ngani pea kua pehe. Mani e. Teu wanga hala ki a Sihova ka pau teu siope ki he whakaholo. Aho tau kāinga ki he luo. Pea whakalongolongo pe. Pea koe mea ni ko whakaamu keu live atu. Kainga tonga. Os feunga ai me. Os feunga ai vainga ai kakai I heanga o e tau whakaukau. Osi feunga. Osi feunga. Ko mei lau kilo ai kakai o ku hau ki mori. Pe I he taimi ta tau. Os totonu ke tau tānoa ki tau tolu I hale volo kehe. Koe ke toi aonga ke tau talanoa whakamori tonga. Mo tau talanoa hai tapo. Mo tau talanoa I he ngahi mea oe hana heno whakarea. Ngahi, koe kuonga ia oe whakapouri. Koe kuonga ia koe ia kuo osi. Kainga tonga. O totonu ke tau ma'u e mama. O totonu ke a ko I rewa aho tau kuonga. Ke osi me ia e mea koe ai noa ia. Koe uhinga ki video atu koe ni. Oku malave hoku loto. Pea oku ongo I whainga tā ia tu ai pe. E ku lava ke u lave ia te ki whine motu a koe ni. Ai kaka moe tauhere o ku whaau I whoki koe komo uto he whanonga atu.
koeni o koe uhinga ia. Ta ofiange ai whenga ke kumi paanga mei he kakai I whaunga hala. Koe mea o ko whaam ke talat kat mautolo. Kai hataha. O kune aluato whenga ke tāna ki paanga. Iha ane whaahinga business. Pe koe tāna ki paanga. Kai kehe. Oku kei whai pe whoki. Ka koe ka aku ihe ni kainga. Ka aku hanga o whia poto ki mautolo. Pe koe aku ihe ni ke hanga o taofi ki mautolo. Kai. Koe aku tala to pe me amo oni. Koe aloen ke ta ue wanoa. Pena kai ke utoi whia mao iau ke wha longolongoa atu. Ka koe tupu mei he o ki hakuonga oku fu o whakairi fia au pito ai kaipaanga. Koe anga ia tau ngawe a kerea whaingofua pa mo whakamore more. Pea moe tāmate tangata. Tāmate I. He lava e koe ke lava ke to'o hapaanga meha famili. Koe to'o he whaunga hala. Koe ni. Kau ki kin atu ke mou mahi noi. Ta kuwha māloa tā ka mou tolu koe na o ku mou share pia mou hanga o tataki a ho tau kāinga koe uhinga ke ha kenau I he ta wha koe ni. Koe me a koe oku mamahi ai hoku loto moku whatawhata. Koe ku sio loto atu ki he tafi pupuha. Tafi pupuha. Ai kakai, kai hau haka kai, ke nau hanga kaka I ha kakai. Tuke tala no atu. Kone lau piki he fo irea koe investment. Pea mahino ka ki mautolu, ku ia he lao. Owe ngā ue hala ake fo irea ko ia, he koe lea ia ko ia o ku whaunga ia. I he levolo o ku hai ai lao whakairifia au pito. Pea kua pau ke he toko taha ko ia o kune ala tāna ka paanga ke ai ene LAISENI investment. Pea ka pau lewa oku ke eke atu ke toko taha ko une whai e fo I whakaukau ko ia ke tāna ke paanga. Pa kou kore atu mou hola lele he wapeta. Lele ke a polisi. Lele Lele hola ona ke toi ofi e kakai ko ia. Kainga. Koe oku whia mau ia koe uhinga ke tau ilo e whitu oku awe kia I tau paanga. Ngutu huange ka pau awe pea ke pange. He koe pange oku ha. Oku neongo oku pese te noa. Kaku ha, oku ke toi aluatu koe I he mahina koe, oku kei tuku mai ho seniti. Ka koho o tuku I atu, I he fo I whakaheke mai pe, moi fo I talanoa maari e mai, moi fo I hange oku waie ngahi whakakaukau, oku kune kofu mai ake, peha. Pakoho o hange pe ko kune o siha ue tō taha ko iaoha Lelei. Ne tō taha na e share mai koe ngau e kakai koe koe whakahei. Koe whakahei e whakaukau. Mana tū I e ku wha share atu ka mautolu. Koe uhinga e ushea he koe hala whanonga na u whau mai ai. Oku o ilo e mingi me a kotokotoa I he tawhaaki koe ni oiha. Hono investi paanga. Pa koe uhinga anga ia, oku o mamahi ai, ko oku sio atu, oku te eki ai, ke mou lava, ke mou poto I he whau whakakaukau ki ho o mou paanga. Kai lava ke usio atu au ia, oku wa inga I hakakai. Sai, ko oku mea pe oku whai, koe talanoa, I he lea whaingofua. He guai ngahi term ia o e whitu ko e ni. O gulahe a pito whanongo ato ngāwe ake, o mai o mo paanga ke a inga.
Koe tāna ki pa'anga koe ke uia koe investi. Koe hana ohinga. He fo i tāna ki peo awo tuku ki he. Pea to o atu ea o atu maae. O ku i kai ke vilo ia i he vilo koe a marketi. Koe mea koe o kou whakaamu ke uhanga o ki i a vangia nge ai ilo mo e whakakaukau koe uhinga ke lava ke whai tu uni. Ke whai tu uni. Kou whaatala no atu pia mo e kohi mai e whaingani. Koe tōtu oua, tōtu o tōlu. I he toko taha. Ke he, tō he toko taha koe, toi alua tupe, vilo tupe, tō i he toko taha ke, toi vilo tupe, koe hingoa ke he, vilo tupe, koe whehe ui ka inga tonga. Ha mea o mō ngāwe mate ai ko mō paanga pia mōhanga o make ai ki fo i decision oma. He ngāwe, he mahina e whiha. Mai o fu paanga ko ia, pa ke make pe ki decision time si i. Pia puri ai fu paanga ko ia. Koe me ai au ko longo a ato o kua wongo i. Ai i kai ke ma o sia e ho tau kāinga. Ai mahu'inga mea koe make a decision. Koe whinga i ke poto i he whai tu uni. He ka pau he kai te ke poto i he whai tu uni. Koe mea e hoko e haue vare, e haue kaka, tene hangata whakahei i ho ata mai, ko e haue, mo ene haupe ia. Pea kua ko whanongo atu. Masi koe te poto tu o tahape. Poto tu o tahape. O toi ai ke tala noa, koe ki mau ilo kisi mole mau paanga. Ke whanongo ai community pe ako. Ikai, koe ne malele whape koe ato e onga, koe ni oku sayange, he oku mo mea. No, oku kore ato kainga tonga. Fie mau ke ave ho mo paanga, ki he fetu'u oku whakalao. Ko inga whuke glongolongo a ako ha, koe alue ni taue wanoa, e kuha, hagau peheni. Koe mau ho sirini o ku ke whai te riha. Neonga o ku ia e ki i whi. Ka koe ki i whi ko ia o ku to o pehe taimi o kuai ho panga ki loto. Ko ku tala noa to eni i ho hanga tā i he mahina ko toko toa pe. Pe koe ha ho lahi. O ke whai te riha. Ka o ku ke ai e tola ni manoa he mahina. Yes. Ka o ku ke ai tola te au. Whai te ria koe, ka aku ke hiki hake ki he wangiau. Kone alui silini ko ia oku i kai ke investi iha pesi aha taha. Oku ave ia ki he marketi, koe fu company e whihangeau. Oku lava rewa ke safe ia iho o silini. O koe ke uta noa toa, i he te alu peo whakatau taha. Oku fu high risk au pitoia. He koe ha, kuke alupeo ko whakatau mai ai share pe koe stock. I he ha, i he fo i company pe taha. Ko hono matamama, ka toe company ko ia, more osi ho paanga. O kou tano ato au, i he area o kua uiai, o kua share te tau ki polota karamafo kautama. He okuha, oku ou whakaamu ke ha. Ke tau kau ngā tala noa e anga whakawhewhe. Ke tau langa ai masiwa. E anga whakawhewhe ke tau langa ai masiwa o ku toi tamate ipe e whainga koe na utalang nao poto ange. E kua wena, na kai ke sai e kua ko ako. Na kai ke poto au whare ako. Ka na poto au ke poto tu o tahape, ka mai pe to ta koe o sipe ungai pe ia. Koe ne osi pe koe osi ia. Pauhanga re wao whenga ke ha. Ko te hao ki tau ako. Ako. Whenga ke lava mo ngai sivi. Osi ia koe ha. Pea toki ngofua ke te palanii. Mautolu tapu ia ke mauhanga o fekau'aki mai ha pa'anga
Ka tapu mamahia. Koe mau ngau, tapu ke mawala ke account. Tapu ke tohi mahasia ke ho mahu'inga. Ka kai hata ne ta ke tohi mahasia ke ho no hingoa. Koe uhinga ke ai ak ho investment ni. No. Kuo pau ke ha ke ave kihe kau taha. Tohi hingoa kau taha. Ka koe tainimi o ku lere whaka electronic pe ai me akotoa. Pea okuha. Oku avere vai he oku toi iai. Ai professional management. Oku nauhanga manage ai marketi. Ihe huki ai aho paanga. Pa koe ku fehui. Te ke sa ia ke ave ho paanga. Ke ha. Ke tae pau. Peko ke sa ia ke ha. Ai ho paanga. Kiha feituu oku pau. Aia rewa oku fu'ufie ma'u au pito kainga ko ku tala noa tueni. Ko o si lava si hoku mata ki he tupu a ngahi account oku alu he lau manomo lau kilo. I he tau. Sai ko si fia pepsi hu ma mesalina ofa malo si lava mai ka ko ku uhinga ko ni kainga oku fu'ufie ma'u au pito taimi ke tau tala noa koe daily language ia tau tau tā noa i. Koe ha, he oku hū mai fo i rea e ko ia he tai nimi, fo ou ia ke tau te ringa. He na kei ke tau wanga tau te he tā noa mea pehe. Ke tau tā noa investment ni na tau tā noa o pehe mo kai. O te iki ai, ko wha amau ke ha toko hongo fulu toko wanoa, ko maa whenga i ke lava e nau sivi he. Ke toko lahi ke mau kau ngā toko lahi, ke kau ngā teke. Ho tau kāinga. Ia oku iai kau tonga. Oku nau whenga, oku iai mahalo toko ua, peko toko taha oku o tonga, oku sia in investment license. Ka koe me ia oku whakaamu ke whenga i ke tau kehe ange whakaukau. Potoa. Oe whakatau ere mai pehe koe ni. Koe uhinga rewa u tau tui ai ki he tala noa maari. He koe kakai pe ia o mou tala noa he akotoa pe. Maina, oku tau tui ki ai koe kakaya. Oko whakaamu e au e tapu. Ke ririu ai kakai o ke tānoa mo ia he akotoa pe. Ko hana uhinga, oku ke toi hanga ma'u mai ai ha poto make. Aluange o sio ke he ngahi video oku lava ke educate ai ki mou tolu i he tawhaaki koe ni. Oku kou whainga tu foki ko uhinga ke mou o mai o ako ko uhinga ke mou lava peo whai ho mou mea. Ka oku ha, koe tai meni i he utau sa ia nge pe kai. Ai atu pe, ai pa tu hau pe he, tatau o sa ia koe he ai tupe i ha mea ke vabe. Kuke amanaki e ma'u mai mea lahi. Ka koe mea koe o kou loto mamahi ai, koe ku sio atu ki he ikai ke whewheka mo ke lava o ke hanga o purei ho o whakakau kainga. Pa koe uhinga ngai o ki video koe ni. Ka aku ke mahino i koe tō taha koe o koe kia hane laiseni. Kai hao ke tāna ki paanga e. Iha kakai. Pa koe kore atu ka mou tolu. O atu wange ho mou sileni. He koe ha alu ia e whitu uhala. Ko ki video koe ni i he ilo pau. Pa ko o lea pe he ko mahino i ai mala e koe ni. Pa ko uhinga anga ia o ko mamahi ai i he ko lave ia te ki whine motu a koe ni. Ai hakakai o ko nau kai mo ui. Koe uhinga he oku te iki iai ke au hake re volo ia mahino ki ai. Te iki ai ke au hake re volo. So ko invest in e tonga. Ko ia ko e whanau. Ka te utaat ka mouton. Malo mele si lama mai. A ko e whanau. Pau whaafo ofa au pito pe ia. Ka koe ni. O ku te iki a koe ko whare ako. Ke au pito ia. Mo te hau o lue. O ku te hau ki ta ia o toi alu ke foi. Mala e koe ni oha. O fie ilo. O ako. Te alu ki ta ia o se sivi. Pa koe uhinga re vai ia. E ku tala noa pehe. Koe uhinga ke a.
hangi ko ku whakaukau pe tāpuaki iau he otua ke ha ke hoko koe tāpuaki. Pako taimi koe oku na ikai ke ufu ilo e awia oku pehe talu i he kuki i vitio pe a lahi mai ai kohi mai pe au pehe oia we whakapō. More lau wafe lau mano ngahi famili koe ni koe ha koe kaka i he tonga. Ngutu huange ka pau koe mori. He ka koe tonga, koe kakai tonga. Nau lohi aki iho nau hingoa. Pea moe kakai pehe na mou ilo nau ngahi hingoa. Koe Fale'I, whakalao, Fale'I, aki ai maheni o talato. Ka walata taha kene hanga o to'o ai pa'anga mea koe. Hola mama o me kakai koe ia. Koe ne to'o, koe kaha me ia koe to'o pa'anga pehe. Ka kaha me pehe ia. Hala wharere, koe ai noa ia moe a, koe kaha me pehe ia. Koe tāna ki pa'anga pehe, pea ai mangai whi whakaukau. Hala, te talaka motol, hala au pito ia. Pakaha taha uwhi hao area mo au, ihe mala e koe ni, kene hao tala mai ene whakaukau ene to'o pa'anga mea kakai, o wea ene business, te talaka motol. Hala wharere, hala. Hala au pito ia. Hala au pito ke tāna ki ha pa'anga mea taha, o ha cash mea taha, ke ha koe ave ke invest. Kai ke tāria e au oku hala whakalao maria, hala kakano, hala community, hala. Te urea le o lahi pepa, te urea fefeka pehe, ko hana ohinga, ko kuongo e tonga. Tuku au pito ai businessi, hangeha businessi ha kakaita e mahino. Ko uhinga mea pehe ai kakai ko nau ilo ko tau ke ta e mahino. Kai ke uloto ke siolalo mai ai ha kakai ki tonga. Ko ku fakaamu ke ha. Ke whinga iange ke whawhanga e mahino. Ko tui mahino at ka ngotolo ai veritaki ai ki whina matu'a koeni. Ko hana uhinga fu fie mau ka ke fie mau ke investi ho pa'anga. Tā mai ko whika valu noa valu. Tolu valu hi wa ta fitu. Pe whamama o pehe o ko whinga pena e sintake. Hello. O kai ke toi whia mau au pe te unga au e pe i kai. Kai. O sve unga pe ki me eo ko mau ea. Ko hinga ke tuku i hiwa ke whanau. Kai ke toi whia mau au pe te unga au e pe i kai. Na whakau pe ko tu e iwi tai ni mi ko whinga ke langa ha office hango folo, you know. Ko hinga he ko osia o ha ke au os kakau mai au ia. He mala e ko ni. Pe ko hinga pe e ko whaka o wha ia atu. He KEMOU. KEMOU lahi moani. Pe moe kaka e kakai i tana te tala to hanga tonu. E ke et ke to taha kai pe wahane LAISENI. Investment. Kene whai. Pakapau kai. Hola ke mamao. Hola. Lele osi me iai. Ma vahe osi mea. O te tāno ki ai. He tene hanga komo uto. Fu o whakairifia au pito. A ngahi vahe o kua o kia te au. Pako ia o ko uhinga atu ai. Koe taimi koe ke te investi ai. O ku iai e wheitu. O kuha. O ku uhinga pe koe short term, he o ia koe short term, koe uhinga ke ha, ke hoko pe ha whaingata au te ala pe ki ai, o ku iai ke penalize kita. Pe koe rewa e wheitu uia, o ku te hanga tuku ki ai. Koe hana uhinga, o tari ke e te retire. Mosio, watu ka o mo retire, ka iaha me aia. Koe ha, o siha o hanga i ko whakakakato, a kau scammers. Why? Ka koe uhinga whoki koe vai koe ai whakaukau. Si o atu peo lohi aki si tui ai pe ai, Pako mea kou kore atu, hola ke mama o me kakai pe, e sita whoka, manatu ke ki fo i video ko ini, pea oua na ngalo, share te tau poro kalama. Ko hoku hingoa ko sinta,
Pea ka pau lewa e hataha o fie tā mai, ave e fekau'aki ai. Valu noa valu, tolu valua, hiva ua taha fitu. O kou fie mau, a koe kona o kuke pehe, o mea ne tama e sinta, tala ke tō taha koe kou talatu, mo tā mai. Koe uhinga kau hanga whakanofo ia. I ha, i hono whakahino hino, ka pau o gue hano poto, ke ne hanga tāna ke paanga e kakai. Mahalo ku mahino ate tau ki fo video, te urea lahi pehe he koku ofa ene masiva. Ilo, te talanoa te mea koe. Na talanoa te ki moa. Koe ofa ki he masiva, koe langa o masiva, langa koe langau. Whakafo i tui. O guai te mini tau whinga tau toke tau o tokoni pe tau i kai. Taki taha responsible ki ai. O guai e tau whanki i culture. Koe mea lelei pe o whai. Koe ka uhinga te nea aku ke tuku ia moe hama e kai. O guai pe ngahi mea totonu ia ke whai. Ka kua ai e nia ke tau responsible kotoa tau tolu ia. Ki mamani ki tonga katoa. He ke lava ia e ha taha toa toko taha ke lava ai. Ka koe ni, koe langa ne masiva. Hanga o a koi ai whakafo i tui ke taki taha ilo a ene whakakau pe ne mahino i a ene fie mau pe aluhatu ai pia one mau. I he momeniti o kune mau ai. O kune toi lava o tokoni ki he famili, ki tonga. Ki fe. Ka pau koe lau kilo, ai ka kai koto alu ki muri, New Zealand, Australia, Amerika, mo whepeha whetu. Sai, ko e tau, ko ki tau tolu. Ka pau te tau hanga wa, ko i pe tau toke tak taha responsible ki ai. He koe taimi koe te mou alu hake ai ko au, tau alu hake ai ki ha le volo e mahino i olunga. Te talatu, mama mea kotoa, mea kotoa pe tupu, mea kotoa pe ofa, o ku fie tangata mo e fine kotoa pe. O taimi ko tau huai he piko, ko ai ke ha, tau hanga here iki he ha, moi ha. I don't believe it. Kai ke sa tau ia o ka, no. Ko suko tokoni e nia ako whai. Kai ke whima au ha tata tong mai au. Ko ku tokoni o whai ko ku oange whakakau. Pea ko eku ngā wea. Ko e hanga e kau taha o to tongi au ka pau te uhanga o oha. Te uhanga raise up. Hakakai ke nau lava pea toni ki nau tolu. Aia o ku follow ia e system. Aia ko ku uhinga. Whinga i ke tau o invest i he pau. Aia ko mea ko whakama au ko whakaamu ki ai. Poto i he whika au te situation o ko hau. Ka pau hau ko ia whanongo lelei. E ke whehu i totonu. E ke ange o palopalema ni au ki whe. He koe ngahi mea ia koe o ko whakamatala he taimi koe o ko talanoa i muha toko ta ke whakahuha ne paanga. Ke lava peo alo cheki. I he ha aho o paanga. Ku ke whi sio ko paanga, ke lava pe, tā he whika telefoni sio ki ai, o ku te hanga ai e te account number, create e te account, e te password, te alu lewa ki ai, ku te sio lewa ki ai, wow! Hawe ko tupu aki e tamano i psileni, ya we tupu aki ai afe e psileni, Pako uhinga e blonglonga atu kainga. Ko wongo ka tak whamore pe ko taimi pe ka o mea ke whakau ko laka mai au video atu. Ka ko ni ko asi i e kainga tonga. Aia mua, But saia pe ke ngari vare atu ka at least pe ke ule atu. Ko uhinga kia, ko ofani a koe, He tau tu ai, Eleni malo si lava mai. Koe ku ofai ni a koe tonga. Oe ai hata ke ha o kai o mo ui. Au ku ke hela ia he a aho a po uri.
Pea ke si ho o kou sia loto atu ki kuku. Koe ki kuku ai masiva. O ave o tuku koea, koe whakasio ke whakatau haapi. Pe koe whenga I ke ha, ke ako I whanau, pe koe whenga I hangahi palani, kia ki nau tolu. Ha o ki tau tolu e kau scammers, oha, whenga I ke to'o sirini koea. Ai whangaki I kuku koe, ai ngahi whanki I whamiri. Na atau hau ki murini koe kau masiva ki tau tolu. Na atau hau koe ni ki murini ke KUMI. Aiha, ke KUMI ha mama maa ki tau tolu mo tau ngai family. Pea tau hau ki tau tolu o tae tokanga. Ako lahi aku he whanonga mai hala whaingataa. Ka koe hana o hinga poto rewa heo koe whaingata. Poto. Ka koe, ko whanonga te tala no mai whaingani iu nau tam. Wena ema. Toi hoko mai pe, toi tōpe. Kou toi sio hifo he ngahi comment and iho pe. Koe vai e kau scammers. Ka I kau totonu ke tau sio mua kai ngā tonga. Kou whakaamu ke mō hanga mua o whaitu tu uni ki ho o mō paanga. O ai tukuange ki hata ke hao. Ai koko whaalau, ko whaalea ake ni. Mō mai ka wako ki mō toke mō lava peo ai ho whai ho mō invest ho mō paanga. Pa koe uhinga anga ia kai ngā tonga. Whinga I ke mō poto. Eke mea koe ni. O kuia hao LAISENI. O rewa tā mai. Ka koe ku uhinga atu ia kai ngā tonga. O ku fuufia mau au pito I he eku ki I video koe ni. Eku loto mamahi I he sio. Ki he kakai o ku nau to'o ai. Lau wafe, lau mano. Asi I kau mai. Koe ofa mo onen ke he masiva. Ave ho o paanga. Whakahu. Whakahu. Tā mai. Eke he wea eku LAISENI. Pea ha. Kapa uke fie ako te wako. Katak mo tu koe tā mai he eku whai eku laivi. Ka ko hange koe lau kai ngā tonga koe ofa pēni, koe ofa pēni, pe hange koe koe lau koe whika telefoni, walu noa walu, tolu walua, hiwa ua taha fitu. Ka aku iai hata hau ne fie ekei, ha levolo o investi o paanga, talange tā mai ka te au, he koe hano inga, pe koe hae ngahi whihui, koe haho o ngahi, tā mai koe uhinga ke uhanga whakaiki ke ulahi, ai ngahi, situation I he kehe o ngahi fie mau ai famili katoa pe koe famili o kehe e nau ngahi fie mau koe nau ngahi palani pea oku ha oku fie mau rewa ia ke mau mui ko e ku ngā we koe whakatau kei mo e whakamā ala oku ikai koe ngā we koe kuhanga invest ka oku tu uni ka mau hanga rewa o Fale'I o Fale'I hakakai ki he tawhaaki o investment ni pea oku fie mau ia ke ai mau LAISENI. Ai mau oku ikai ko au o ko hanga investi. Ko au o ko hanga set up. O sia ko ia o follow I ngahi lao pa mo ngahi requirements o ku osi Fale'I ki mau tolu ki ai. Pa ku ave rewa e ku ngawe o ave ia ke o review ia. E he kau taha pea nau toke hanga rewa whakaata. Aia koe ha, kua pau ke mau mo maa mea kotoa. Koe hau koe ai u information o kuha. O ku hau koe u information koe o ku fufie mau ia ke ha. Ke poteki ia ke mau tolu. O ave koe o ku hangi koe o ku loloto ato. Koe ka me ia ai noa ia. I hea u koe ki he waa o e ta whaako ia. O whaafanogo o ku ia e whahinga o kuna. O ave ma. You need to understand, you know, I feel koe ni pia moe whetu koe ni. Koe o pehe u ki kore peka mo tolo ka koe ai hataha kunea mo hola mama o me ai. Ka mo whenga o kui kai ko au pe o ko kau he mo ilo pe o si ilo ka te mo toe whetu o ko iai. He kau taha koe ni primary ka. Kau taha lahi taha aini, i hono deliver,
he ai tawhaaki ke ha solova ai ngahi fie mau i hono tāpala ni ke ngawe mai paanga ke famili ma famili. Pako uhinga ngai e kulongolongo atu, he au ko ilo ke he tawhaaki o e ha o e mala e ko ni. Ko uhinga e kulongolongo a. Ko uhinga atu ko mamahi no hau whatawhata i he lave i atu o ku pehe i o tau kāinga. Ko ia ko e whamoremore pe ka pau whewheha aku rea, whewheha aku whakafotunga mo whamoremore i ange pe au koe o whāpēni. Koe o whāpēni. O kuiai e palani ke ko mou tolu kona o te eke ai ke mou me mipa i he tonga maa tonga group. Mou alu ki ai o me mipa ai. He o kuiai ai e ngahi mea o kou hanga tropa ai ke mou lava sio. O koe ai whanki i viti o te mou wako ai pe, ta e totongi. O koe ai lahi au pito ai, pa o kou teu ai moi mea ke o atu. I he rea whakatonga, ko uhinga ke ha. Ke mou o ha, mou mea hifoki ai. Ka ai hangai whehui, tā mai, ko whika valu noa valu, tolu valu ua hiwa o tā whitwha. Eke mai whainga, ka te uhanga put in atu hena. Pea koe ngata angai tau ki polokalama koe whakatokanga pe kat mou tolu. Tau lotu ke lahi. Tau lotu ke hangai o tuā o whenga i ke tau mao ha māma o kulahi. Hato iwi o kulahi. Ha ke tau poto i he whakaukau. Kene hanga o mai e wisdom ka tau tolu. Ke tau lawai a ke ngai whiri. He ka pau he kai ke tau maue o tua. He i kai pe ke ai ha. E laiki ki tau tolu he e whiri. Ka ko ia o whalala o tua, kai ke mangaue. Ko ia o pehe tau ki video he ako ni o whalahe ka mou tolu. Tau ki video no pen he si e ita, pe au si alo ato live atu, ka koe hange koe lau. O whalahe ka mou tolu, malo au pito, mou mea.